fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for mema obibia akwaba the battle my GH ayamunia ba Mexico and I'm dijumede e baba somwi ye papa ya wo free mu yi se na esi kono no dani na chese nsem obobo ba e free mu na de ni mu sense ansem yi de anka etu twa na ye hwe yenim na ye nkɔ yenim forward ever backwards ever nanso ni nemu no ye po bebi edu ne de nya ye dandwen wo no eni nkrofo adwen kire de koso a besan ababie ye papa member of parliament for Ododio Mr. Edwin Nilante Van der Poel wo no so emra na wo share the condolence no was aka nsem bi e de kan wo na ne nsem a wo kan ye ne se ye papa ya wanya ni baby koi Esan say say we free mukra na oye founder of the NDC party no we dey ni prepa na aba even though say wobu na so ye say NDC abai no to me hye papa ye ni monya say papa ye nyina be di no kware na ye be ka no kra ono na nya wo chin kra ne corruption bribery and corruption katasheshe ne project na wo man no ekoso ayi na nim say what to anamo bebre wo ho say obeye bibia e dey stop isa ne yewe ya na ekoso na akoba say bia ne botai no want to me wie na power na so sesia ye NDC ni MPP party na April no we die say na besi akwa ba bia ye say NDC for the omo nan si from na wo mutumi di abayi sunkunim ye aba ye beto 7 December 2020 no na omo de hye ye papa wanya ni baby call Jerry John Rawlings animonyam na etiefo say na wosi eka ne nsemo. I say he described their late founder and former president as leader who frowned on collusion and hated corruption. One of the things he harbors, one of the things he hates, one of the things he doesn't want to hear is corruption. And for what we have to throw away this government, which is the most corrupt government in the history of Ghana. He said, "Osi Debbie, ye papa ya wokwe ade a wo chinkra ne katasheshe ne proye enti we die ye kan aban ya katasheshe ne proye wo mu pa na ye MPP aban MPP aban de kata ni o maso na chese wo mo no wo di o katasheshe ne proye atwem wo man mu di o man mu rusi na wo hwese na wo si kan ni sem na chese wo kasisi sem so se ye MPP aban yi kra si sui enwu na chese kro no akese ene ewia ketekete kro no ne sensem bone chese ye shutu apie ye we na chese ba chese MPP aban deserve se wo mo betina so na mo se ne sitie bia no ye se wo mo tumi no winning this 2020 election ne papa se ye be ya ne papa mo papa ye Jerry John Rawlings baby a wo bia na ni bagina no e no bi comment a wo dia send ni say na di asem na ye papa yi walking na wo emra na wote ase no na mo ma na ni ji na mo ma na da ona na wo hia no na wo wi na ta wote ase po na mo sesi na yi onu no di yi sa party na NDC party ne by but na mo no one supportable baku mpo ebedum ribi o mo se mo de mo pay ya mo nyoma mo de margin and nanti chese kata hye no mo ankasa mo ebi free mu enti papa we na no kredie ni nti no ma ni beyi na akoma di free NDC abani te ni afiansa wo wu no na mo begina bibi so de aka mo nsem se na amanfo be hu me mo bo ana se da bi se na wo sikika kono ase sakasaka ye bi na apesa wo de ba na aba no be bi edru ni di amanfo make mo mind up de da
enye campaign a wo re be cause na mo udwuma wo depend ana udwuma wo di no enu na dodo na be hye so e di etu anamo akaste wo vote enti tenya wo ka won sem ne di asa wo ya chi akakra na wo yakoba se ye papa Vanda point e kasa no asaka se yakoba se ye ex-president free mo MPP President His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufuado and to just say campaign cry see and money papa for some days na campaign no pono yen just for na no Osaka City I said there be senior air corner na say date na campaign enko so enye active no NDC for di agre be ko ATM na tie for na ahwefo say na ko no mu de mu yen hwen same we there and sentia be mu pa wo hwe baby a ekeka ko na enye violent na ss sorry no ana se nye se wo mu pese mu fa obi wo no mo nsa ebura na ye ex-president we free mu na so enye sa mrebe mu na mo be ona na dodo na susu senka ona no se eba na Ghana ha ye pesa wo bi ansa na wo hwehwe ona ama no da bi se si aye se wo ndwuma e be di wachi enti sa abeya ye betu yi de Ghana fo ye ni ate ye ni bie wo dodo no susu a wo susu no si ye ni ate enye mo campaign abube mia mo sa don hwi mu aye ene be ma obi decide na etie for na ahwefo wo hwe se na ensem we koya adwenkyere wo be hia papa me gidi se wa adwenkyere na wa drop wa adwenkyere we comment section wo e de amaye afi won subscribe yan so na wa subscribe se na be ya e djumede bi atomo a won so won sabe to me akabe ye mu nua ba mo tonfo ena me djumede be so mo na before me de ma no be sini o djumekuo bi o mo so ya say mama Juliet Ventures on the back kitchen the equipment o person kitchen ye fe wo wura wa no wa pia no wa from mama Juliet number no e wo ase wo na afen to loan master emma loan within 24 hours na yan so your government worker wa Ghana na wo ju sika from controller they are ready for you urgent money be a we ya for loan master number e wo ase we tie for na ahwefo mu nua be ye de se de ma no to aha na me di mo be si da se na ye be san Asia makram. Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbring. One man come on here Too Much GH. Too much GH. More too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.